بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن شفاء للناس وهدى للمتقين، ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. بين من يشمر الله سبحانه وتعالى الله ومن القرآن akayigira umuti ku bantu ndetse akanayigira n'umuyoboro kubemera Imana. Ndasabira amahoro n'imigisha umwiza mu biremwa usozereje intumwa n'abahanuzi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we nabe n'abasangira ngendo be abamukurikiye ndetse n'azamukurikira kugera ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala natwe ko yadushira muri abo, Allahumma amin. Mbere na mbere reka nshimire abayisilamu muri rusange ku gikorwa gihambaye cyane mwakomeje kwitangira mukabigiramo uruhare kugira ngo kigende neza, ariyo musabaqa allati sammaynaha bi Rwamagana musabaqa cyangwa se amarushanwa ya Qur'an twise Rwamagana musabaqa. Intego nyamukuru yo kugira ngo dutekereze kuri no gahunda yo gutegura irushanwa ry'abana ryo gusoma Qur'an no kugira ngo abana bakunde Qur'an. Umwana nabona mugenzi we yasomye agatsinda cyangwa se akitabira akaba mu kigo kiri gutegura amarushanwa, iyi minsi twagennye yegeze mu minsi 3 harimo n'umunsi wo gusoza inshallah taala, umwana abikunde abyishimire nawe aharanire kuba mu bantu ba Qur'an. Yango muzi hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aho yavuze ati mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala afite abantu be, inna lillahi subhanahu wa ta'ala ahlina minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala afite abantu be mu bantu, aravuga ati abantu ba Qur'ani nibo bantu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ahlullahi wa khassatuhu, abantu b'Imana b'umwihariko. Iyi musabaqa rero cyangwa se amarushanwa ari kubera mu karere ka Rwamagana ku musigiti wa Taqwa witwa Masjidu Taqwa uyu turimo. Aya marushanwa atangiye kuri uno munsi kuri no tariki ya 27. Naam, iyi musabaqa yatangiye ku mugaragaro kuri uno munsi ku itariki 27 ku wa gatatu mu kwa 12 umwaka uri kurangira umwaka wa 2023. Iyi musabaqa ikazasozwa ku itariki 29 bizaba ari ku Ijuma inshallah taala. Abayisilamu bose muri rusange baratumiwe muri yo gahunda, muri icyo kirori cyiza. Tujya mu birori bitandukanye mu makwe no mu bindi birori, ariko ikirori cyiza ni iki ngiki cyo kuza gushyigikira abana ba Qur'an, abana basoma Qur'an. Nawe ukaza ukumviriza, kubera ko Qur'an ni umuti ku bantu bose, ntabwo ari umuti ku bana batoya gusa, ahubwo ni umuti ku kiremwa muntu. Uwusomye Qur'an, wumvirije Qur'an agira ituze, yumva muri we atuje. Kubw'ibyo rero dukomeze tube mu bantu bashyigikira abana biga Qur'an. Turashimira rero abayisilamu bose muri rusange bakomeje gushyigikira iyi musabaqa twateguye hamwe n'ubuyobozi bwacu bw'akarere ka Rwamagana RMC. Hafi umwaka wose turi gutekereza ku iterambere ry'abana biga Qur'an, kubera ko abana iyo bize Qur'an bagatera imbere baba abana b'abahanga. Sino kuvuga ngo nabana bahanga mu idini gusa, ahubwo baba n'abahanga mu buzima muri rusange, kubera ko Qur'an ni igisubizo, Qur'an ni umuti, Qur'an ni ngo Qur'an nibwo buzima. Ushaka ubuzima bwiza bushakire muri Qur'an. Ushaka gutunganirwa, ushaka gukira, ushaka kuba umuntu ufite ubwenge butekereza neza, uzabishakire muri Qur'an. Kubw'ibyo rero turashimira abayisilamu mwese mwabigizemo uruhare, kandi sinasoza ntashimiye by'umwihariko ishuri Twige
mwabaye hafi iyi musabaka hamwe n'umuyobozi wayo Sheikh Ashraf Ndayisenga. Allah komeze amurinde na buri wese witangiye kino gikorwa, mashallah Allah amwongerere amuhe ibyiza hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Intego nyamukuru ya musabaka ntago ari kuvuga gusa ngo abana bazi barushanwe abandi babone ibihembo, ahubwo intego ya musabaka cyangwa se y'amarushanwa muri rusange ni y'abatara ya Qur'ani no kugira ngo abana bazamure urwego. Iminsi iri imbere insha Allah Ta'ala muzamuri kubona abana bageze ku rundi rwego. Noneho turi gukora amarushanwa y'amajuzu 10, 15 Qur'ani yose. Ni gutyo bitangira, nukuvuga ngo iyo niyo ntego nyamukuru, gusigasira Qur'an, abana bakiga Qur'an, abana bagafata Qur'ani mu mutwe, kuko niwe musingi wa mbere dufite uyobora abayisilamu. Iyo abana rero bafashe Qur'ani mu mutwe bivuze ngo n'ubuyisilamu tuba turi kubusigasira, kuko Qur'ani niyo tuyoboye, Qur'ani ni murongo wacu, Qur'ani nibwo buzima bwacu. Turamutse tuyitereranye twaba dutereranye idini. Uko uyitaho, uko uyiba hafi, niko uba uri gusigasira idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu rero wese yakagombye guterwa ishema no kuba ari mu bantu bashyigikira Qur'an. Ni nayo mpamvu rero niwumva ahantu hari ibikorwa bya Qur'an, ahantu bakeneye gufasha abarimu ba Qur'ani kugira ngo bigishe neza, uzabe mu ba mbere, uzaharaniye kuba mu ba mbere, kubera ko nuba mu ba mbere kuri gahunda za Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala nawe azaguha agaciro. Ndimo ndasoza mu kukwereka agaciro ka Qur'an. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yahawe Qur'an birangira abaye intumwa nziza kurenza izindi ntumwa zose zabayeho. Ahantu heza ku isi hatagatifu ni Maka ni Madina hamanukiye Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala itahagira ahantu heza kurenza ahandi hose ku isi, Maka ni Madina. Nushaka kureba no mu bantu basanzwe, abantu bahawe Qur'ani nibo bantu beza, idini yemeza ko aribo bantu beza, nkuko byaje muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Hadithi y'ukuri aho intumwa y'Imana yavuze iti khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Intumwa y'Imana yavuze iti umwiza muri mwe n'uwize Qur'ani ndetse akayigisha abandi. Naam, ibyo birakwereka rero ko igihe cyose uzabura umuntu wa Qur'an, igihe cyose uzafasha Qur'an, uzabura umuntu mwiza wishimiwe na Allah subhanahu wa ta'ala kurenza abandi bose. Rero ahantu heza na hari Qur'an. Ni nayo mpamvu rero dutewe ishema mu karere ka Rwamagana kuba harimo harasomerwa amagambo y'Imana ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an al-Karim. Uko Qur'an isomerwa muri aka karere ka Rwamagana niko imigisha myinshi imanuka iyo dutekereza niyo tudatekereza. Iyo ari kure Allah kayishyira hafi, kubera ko turi abantu ba Qur'an, turi abantu bita kuri Qur'an. Kubw'ibyo rero ndashishikariza abayisilamu muri rusange, atari no muri aka karere ka Rwamagana gusa, ko mwajya mwita kuri Qur'ani, mukayishyigikira, mugashyigikira abarimu ba Qur'an, gahunda zose z'idini, kubera ko nizisigasira iyo Qur'ani y'amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahantu hose rero iyo hagize Qur'ani haba ahantu heza, nkuko nari mbivuze, Maka ni Madina hamanukiye Qur'ani, niho hantu heza ku isi kurenza ahandi hose. Umanuriwe Qur'an, wamanuriye Qur'ani nk'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, niwe wabaye intumwa nziza kurenza izindi zose. Turebe no mu bihe ukwezi kwamanuwemo Qur'an, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Kwezi kwa Ramadan kwamanuwemo Qur'an, niko kwezi kwiza gukunzwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kurenza andi mezi yose. Si ibyo gusa, ijoro ryamanuwemo Qur'an nk'ijoro rimwe Qur'an ikamanukiramo, nkuko byari biri muri Lawh Mahfuz, bikandikwa ku gitabo cyanditse buri kimwe cyose. Qur'ani imanutse muri iryo joro ryahise riba ryiza, si no kuvuga ngo noneho ngo ni ryiza kuruta wenda amajoro runaka. Imana iravuga ngo Laylatul Qadri khayrun min alf shahr, Laylatul Qadri ni nziza kuruta amezi igihumbi. Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Mu byukuri Qur'an twayimanuye mu ijoro ry'ubugabe. Laylatul Qadri khayrun min alf shahr, iryo joro riba ryiza kuruta amezi igihumbi, kuruta imyaka irenga 83. Ibi barakwereka rero ko ahagize Qur'an hose haba ahantu heza. Niyo mpamvu ntago dushidikanya ko aka karere ka Rwamagana karimo karagira imigisha myinshi, karimo karagira barakat, karimo karazamo ingabire zitandukanye,
tunizera ko kazaba akarere keza mu Islam insha Allah taala kubera ko bafite Qur'an. Abayisilamu rero mwese muri rusange aho muri ku isi hose mukunde Qur'ani muyishigikire. Mbere yo gukora ibindi byose ujye ubanza uvuga uti ese nta hantu bafite ikibazo cya Qur'an, nta hantu bafite ikibazo cy'abarimu ba Qur'an kugira ngo mbafashe, kugira ngo nanjye mbe umuntu mwiza. Niba intumwa nziza ari yahawe Qur'an, ahantu heza hamanukiye Qur'an, ibihe byiza ari ibyajemo Qur'an, ibyamanukiyemo Qur'an, ubwo se urumva uzaba umuntu mwiza gute udashyigikira Qur'an? Qur'an rero niza kugira umuntu mwiza ikaguha icyicaro gikomeye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Reka rero mbonereho umwanya wo gushimira ubuyobozi bwacu mu karere ka Rwamagana babigizemo uruhare, nabo bakadushyigikira kugira ngo iyi Qur'an isigasirwe. Aya marushanwa abe muri uno mwaka wa 2023 muri uku kwezi kwa 12. Ni by'agaciro gakomeye rero, kandi nkomeza gushimira n'ubuyobozi bwacu muri rusange RMC ku isonga nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim, musabira ko Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah yakomeza kumurinda, kumuha ubuzima bwiza, ndetse no kumuha imbaraga zo gukora idini ndetse nabo bafatikanya mu mirimo ya buri munsi. Ndashimira rero abayisilamu bose bitangiye iki gikorwa, basabira ko Allah subhanahu wa ta'ala ko yakomeza kubaha ingurane y'ibyo batanze mu nzira y'Imana. Imana ikaba ibindi byinshi cyane, Imana ikabaha imigisha, Imana ikabaha imigisha mu mitungo yabo, Imana ikabaha umugisha mu rubyaro, Imana ikabakuriraho ingorane, uburwayi bafite, ibibazo bafite, Imana ikabakuriraho kubera ko ari abantu ba Qur'an, ari abantu bitaye kuri Qur'an. Reka nsoreze ahangaha rero mvuga nti intego ubutaha nuko tuzaba dufite ibyiciro biri hejuru guhera nko ku majuzu nk'abiri insha Allah taala, amajuzu 5, amajuzu 10, kubera ko tuzatwara zamuye urwego. Reka nsoreze ahangaha mvuga ngo rero Allah subhanahu wa ta'ala abarinde, abaha ubuzima bwiza. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.